Tudin ha hin gel pha lovin na hapane thang chanala welcome ka hin bolowi do nom khat kan ni pa chi hi tun ni a iga man chi microphone kon na cho pi hin na khang to le jing tan chi ki pam ta khat chu bluetooth microphone hi keu tu ma khun khalan min ren pu ai the la bluetooth microphone ki chu aman tam zo ngai he ti nan sei ai le pu sei mang na kin pi pa na pi pa kin nan cho pi nge atia sum chu in pi a cha sum chu til cho de ka til ka boi kit pha na hi ma mang media ma mang rice mang ati pa bol hang pa khona ama khu ka ga sei le ama he pa kin hoi ta khat nen hol na nge ma ka ga ngan si so ne tu nya he na bor kha ta cha a cho pa jong mi man tan ta mi pi he the in pi pa na cho pi he kit na order sa pa jong rice mang silonga dinga na media langa dinga pa cha ta go lang fel ta na ki cho na mang khain na he na wang phaji ai le to he ipi youtube na bol na hi abani iti machal na tiam tu ni la hin ma mang na bol dan ka thip nai lo ya chuna aman he ti ding ka ding tai ni hil ding tu ni prayer sela na man lo dong tu ni he ni he me prayer sel favor jong hi la election jong hi ana hi chinu khwai hoi ta na man lo dong na chin ding a chu media team hang ki ko hin na hi chi man ding ama in hai ta en copy ding chu ki bol din ai hil a cho pa jong awang phain na a hin order pa awang phan na na wang phan ji chu tu ni a thin so na ne he me prayer sel na favor ni ko kam advent christmas election na aman tam mo so sa de mang cha pai ven na ala christmas la hong nai ta ha pa kanu la office chi jin le dating na chi man hun hen na lung hel na he ji oh my na ha lung hel the am ai lo le lam fe langa christmas na man host na gel do am ai cho hi akise ya le pi ha in sunga anyo pen na ki emotional ka nei no men na tu ni wang cho youtube ma zau de ye chu emotional ho wang ki bol dan te na phala sala mi pa khare ta na mi pa kha ya KWS Silong ngahin Christmas 2021 apan hin kahin mong tai na cha hin Christmas ki mon si la hin ya lo tam ta he ki nei ji ade den lam fe le mi Christian Fellowship Christmas ki mon dan le KWS silonga ki mon dan ni akilo thimin nam tia le lam fe long kapui na thu pi pen ji chu phem ti le Christmas kon le in lang chi ding a chi lo ding ke chin lo na puya aboy ma men a chi ding hamitia le ana chi lo a chi lo di ham ti le ana chi a ji so atam zo so office ana na tongan hi ja na chuti amu dham amu lo dham ti se mi zo si boina chu hi hi ja na at the same time mi ho hi officer na hi wanga sei ngai thei na silonga jong lam fe la jong ta salanga mai na hop long le alien office alien ta ma kenya so na thagaw langa jong chawai na hop ma le koi man thu pal kit lo na pathin mi ngan ti ta chuna ei mi hoi wang phan na he officer ho pathin hi ta men na chi ja silonga jong lam fe la jong officer ho kin dot nanga ngana nom kha so na na wang phan na ne chi ja hi nom nei de sa la atu na tha na mu ji ke pa me kan ke pa pe na thil gift nan bol pa jong pathin phat thei bu en tin ai nan than pi pa rice ma jong pathin phat thei bu en tin na nang jong hi chi youtube ma ko na hin hung lo thengin na he pa nge pathin pha sa le to apna hi ka channel na ve zo se subscriber han viewer ho zo se to apna hi microphone hi anaki nei lo ja chu thu se ale opo lang long phiam je ki bol ngam lo na jel pathin thuang hang ki sei pa ngal hoi ta a sound ho am lo wale chun a sound ho aso boy ma le chun itu sei chu ki chi thei ji lo ya chana kana bol lo hin mi ho hin mon dan ta chuna mi ho khala ni hin pathin thu se nang paten youtube channel kho dang na bol chu a phat tho nan ai wang ren khana ding in
ki lombe poi ti wa to pa nai pathin phasa le Christmas ta ka Christmas chung thu ho hi aban bana kan se dio hin se chun subscriber hon jong masanga kan bol khil ho ne ngai da mo bin na to pa nai pathin thu hoi ta ki se de hin no an jong pathin thui hoi ta ni ngai pi de win subscriber ho jo se ki pa na to request kan bole hepa he like and subscribe anabol pi wo lung sirum ta mi pon tho ta mi lung thing ta hin na ma hi ta san haga wa ti kho thei ta mi hin support thei ta mi yong hi e ti chiga se do he all the best hepa thank you pamela tuni ga ke odum chuna okay